mbwa natwe tuba dufise urukundo turatanga amahaba gutanga amahaba uribaza ko hari ikintu byongera mu rukundo canke mu mibano hagati y'umugore n'umugabo ciye ujaho ugasinzira ngo nuko ngo mubana muzungo waramwigaruriye agiye ntagaruka kandi ikindi naco ni wamara kugira mapengu hari azogenda kurikira abafisa yakwiye kandi ari we yabikoze. Iyi ni Budget Today TV akunze Budget TV turamagije mwereye mwese mwiriwe mwaramutse bwakeye ushaka kuba ahantu rucanezerewe cyangwa utameze neza ariko gerageza unezereze umutima wawe ukabugwaye wihangana Imana irakubona kandi ugira ukwizera. Tubone abastari ba Rukundo TV Burundi. Uyu munsi mbona bari serious ngira ibintu bikomeye cyane. Mama Shakubimbi ni sawa. Ego ni sana murakomeye cyane. Turaramukije abakunzi ba Budget Today TV turabakunda cyane. Ego ni sawa nawe? Ego ni sawa. Urakomeye? Ndakomeye n'ukuri tari bindi bije mu nyuma. Tari bindi bije mu nyuma ni sawa. Muri make batari ibindi bitako byitera muri sawa. Nuko nyina bivuze. Mama Shakubimbi ko tubazigiye atari gito tutaganira. Hari kinga ndikwe bwakorane kuri Budget Today. Oya ntacyo vrama. None wabagahe fe? Turi bwakorane ikiganiro. Mwahora muza musandi bize kandi ku kazi ugasanga mukoranye n'abandi nje ndi gukora. Yego. Mama Shakubimbi, izina Mama Shakubimbi ryavuye kubera iki Mama Shakubimbi? None mbona ko ndi Shakubimbi kweli umugore akaze cyane. Yego. Nakine ndi Shakubimbi ndi umugore akaze cyane adashoboka no babikuye rero kandi mugabo sikomeze nje sinkazi nditonda. Tuzibaza umugabo wawe. Uramuzi? Je ndamuzi vuga n'ubu ejo ariko nazoba narose ikiganiro ciwe. Ahubwo bati nzabaze mama we yakubyaye. Uyu wowe nikibazwa mama ubazwa umugabo. Umugabo ndashobora kubimunyegeza ntabimenye ubwo mama yambyaye agashobora kumenya umwana wanje ameze ukuntu kuko yamubyaye. Umugabo ndashobora kubimunyegeza. Uyu myaka yeze utabonana na mama wawe warahindutse wabaye uwundi muntu. Sawa. Nta Mfise ngo uzajya kubaza nta Mfise. Mama Shakubimbi nta mugabo afise. Nta mugabo Mfise. Nawe Mfise mugabo ndi kumurongo. Bavyumvise bakunzi ba Budget Today. Mama Shakubimbi ari muri cyangwa kopinage. Ndafise umusheri. Nana nawe? Jewe n'amabanga. Oya uri umugore waciza. Ubona umugore waciza. Oya. Yasi umugore waciza muri muzika ye Noel. Uyafise umugabo wiwe wisezerana. Mwasezeranye cyane. Urafise Igice de mariage. Kabara besha avuga ibinyoma. Kumbi. Dodo. Sha. Umva rero bagutwaye kuri gusa. Nta nkwano zahabaye. Oya kandi reka tubaze nyene. Turasharindiri. Bari mu mara. Nawe hazoba inkwano canke nawe ni kavuna. Muri make ndi mama bibizoza. Ibintu byose ni Imana ntawe urabimenya. Yego bishitse umuntu azayibamenyesha. Urumva twashaka tumenye yuko tumwumve n'inkwano bazaba gusa inkwano zigena abavyeyi yo ntizugena inkwano. Oya ni je n'umugabo wanjye tubipanga tubivugana hamenye kiganyo kagishira abavyeyi. Oya ahubwo batura bashingana we ntuzi n'imico y'Ikirundi baratura bashinganahe bakabatuma tigenda mutubariza ahantu twashimye inka y'amaguru abiri mugende mutubarize uko bimeze. Ntawubizi rero ntawubizi icyo cyose kibazwa Imana nibizi. Je ndi umwana w'umuntu ndashaka kubikubwira ugasanga ejo birahindutse.
Harukuru abanyafrika usanga banga ngo tutaishi kwa imani, tutakura kwa imani. Ivyo ntibibaho. Dutegerezwa kugira imipango tugavuga ati uyu mwaka afise ibintu binini byo shaka kubizo. Hama rero kabwira Imana ati Mana shaka kiba ari byo bizo. Apana kuvuga ngo Mana ngiye ivyo wewe nguzobona ibibereye. Ahubwo twati ko turayirusha. Nagiye upanga ntubishike. Ego Imana bavati Imana ifashe wifashije. Sawa. Turizera mugabo atari vyawe ntavyushika. Atari byo naho wakizera ashaka gutegura nje uno munsi ndaronka amahera tu. Ndaro ukajyana programme ukavuga ahanda njya kuyatora. Hajya kujyanga amasaha kumva ngo ewana nta mahera mfise kandi ubizi neza kuza kuyaronka. Nuko bimeze. Ariko Imana ifise igira ivyifatirako. Ko kugira hindure inzoga mu vinyo kugira ihindura amazi mu vinyo hayabanje kuba amazi. Kugira igwiza udufi n'imikeke habanje kuba ijya mikeke nawe rutigeze kugira ikintu Imana ati Mana ikinye nabari uhezagira canke abari cyo kiba nuko nyine zaduhezagira uko nyine mama cyakubimba sanzwe asenga cyane ndasenga rero ubona ngiye ntari umusenzi je ndasenga bigakomera ninjiye mu mwuka ega sima ku rusengero no munsi wanje n'urusengero ega sima ku rusengero sima kantonde mu kanisa usenga kangahe ku munsi je kweri ntabesha mu gitondo na ninjoro kabiri rumva ni kabiri ku munsi nawe usanzwe usenga yo cyane gose ubwiwe n'umunyamasengesho ni mama maombi mwe muri ko murabesha kandi ari n'umuririmbi isengesho nyaryo ngaturitsa amadayimoni agahunga mama cyakubimbe ko menga sanzwe nyagacupa kandi tuzi yuko abasenzi atacupa ba Imana tubati mumwe hama mwigerere ngenda nkwa nkigerere ikibisike kujamo kibe no kurenza nje sindenza ndigerera na pastor yabivuze mbuze mukora ibyo mbuze munywa mwigerera nanje rero ngewe nkwe ndigerera kweli okay mama cyakubimbe tube serious gato tuganire rero ku buzima bwa mama cyakubimbe mama cyakubimbe asanzwe akora iki turese muri Rukundo TV Burundi mama cyakubimbe icyo sanzwe nkora mu buzima busanzwe ndi umudandaji mu isoko nikora utwanje nyine kinama aho nkora 2,000 nkabishimira Imana hari abakunzi bawe basanzwe bagukurikirana ashaka kucika mu soko mukina ugasanga akeneye kugura bimwe mu byo usanzwe ufise yo kubona gute yo gusanga he udandaza ibiki ndandaza impuzu z'abagabo mugabo za magaze zinganda izo ndandaza mu kinama ajya mu kinama natanga adresse gute ikinani ndani mu isoko mvuge kwibombo mvuge he na adresse hajya nshobora ni mu kinama mu isoko bikayitse impuzu z'abagabo za magaze mu masoko y'amakariti none hari impuzu hari karitse y'impuzu za baro magaze iki amakariti y'amavuta karitse y'ibinini namwe musanzwe mukora iki turese gukina filime muri Rukundo jewe hano turese gukina filime nkorera mu soko ya Kanyosha mwese mudandaza mu soko Kanyosha ariko mu soko abo kwifuza nabo kuza kubashorera musanzwe mudandaza ibiki abavyifuza kuza kurushorera imikeke yumye karibu bamana bakunda gusuma akaboga rero ngaha harabonetse mu umwimanyi rero naraje yo numwimanyi uguze ntanakonge apereza umwimanyi se baje sindi Madudu nukuri nuko utaraza ngo ndabike ku sasitura mwumva ko adandaza imikeke mu Kanyosha kandi ndazi ko abantu baje wacu mu Kanyosha twikundira ikintu cyo mu mazi kari gose kazi ku bantu bakunda akaboga rero mwabyinshi kabere mu Kanyosha igirana na gwa kaboga kameze neza Donate uri kurakina ari kuntu abantu benshi bumva umenga ukina amajambo ari mu Kinyarwanda Donate yarabaye mu Rwanda yarakuriye mu Rwanda no munyarwanda kazi no Murundi bitandukaniye kuba ukina mu Kinyarwanda undi mwanya kumva uri kukina Kirundi mu bisanzwe ibyo bintu nabivuzeho cyane ku banyamakuru batandukanye nakivuze cyane je mu bisanzwe ndi Umurundi kandi n'umunyarwanda bapanje n'umunyamabaye bamanje n'umunyarwanda kandi bazima baye no mu Rwanda haregeranye
niko bimeze nakuriye navukiye mu Burundi nkurira mu Rwanda ndasubira ndagaruka mu Burundi urumva rero nuko ibintu bimeze ngenda nkaroba harira nkasubira nkaroba ngafasha ngafata uko amaraso yangu ni featuring abavyeyi bawe ni bakoze featuring niko nange ndayikora mu rurimi bakoze collab bakoze collab amabarasohora ikintu nange kiza gifise collab y'indimi zibiri n'igiswahili burya ndakizi rero nibyo nani araza gasana sister mambo kavuze igiswahili aho twegara ndiko nakuja uburo twagiye mu Kiswahili tugiye duce mu ndimi zose duce mu Kiswahili duce mu Cyongereza duce mu Gifaransa nje Cyongereza ndakivuga nk'ubiruka uri kuvuga mwaramutse yes daye baza none Cyongereza twagiye mama Chakubim what's your true name what's true what's true yes true name that's the name my name Donata you have one name name my name oya dusire mu Kirundi nta Cyongereza uzi Madudu tuvugisha ukuri nta Cyongereza nzisha mama Chakubimbi canke Donata musanzwe mukira muri Rukundo TV Burundi uriko uraraba ko watanguye n'uyu munsi muri Rukundo TV Burundi ni iki kibona hagufashije cyane yaye mbona umaze gutera muri Rukundo mbo nibyo gushima vraiment intambwe ubungeze ku bw'ifilimi cyangwa ku Rukundo TV ni intambwe ikomeye cyane ndabyivunira cyane kandi anashima n'Imana kandi nkabashima n'abafanzi bagomeze badukurikirana badukunda intambwe ngezeho ni intambwe ikomeye cyane kuko Rukundo TV irandihira inzu utuve iranyambika umva imfasha ibintu byose by'ubuzima nyine ngewe nshobora gukenera umva ni intambwe ngeze ku ntambwe nini cyane kubera Rukundo TV ego ni Donati twabonye aje no mu muziki ku izina rya Gift shaka no kubona indirimbo ziwe kuri YouTube Gift official gusa rero wacuje mu gacerere byagenze gute wasanze umuziki ubwo yibandaniza filme na comedy cyane mbo sindi mu gacere umva ikintu cyose no gutegura my friend ikintu cyose no gutegura umuziki si ugupfa kwinjiramo gusa hasaba uburyo umva ari game batereka mbanze deposit kimbanze nkoreye kandi filimi ntago yampagarika gukora umuziki kuko ngiye muri filimi umutahe wanjye shiramo ningaha mu mutwe n'intuze yiwanje urumva hari kera dushiramo uburyo mugabo ngubu Yesu yarishuye umuziki nawo hakora amahera hakora umva hari ibyo kwanza ndiko bandabanza gukora ku mpamvu na deposit umuziki sindaheba kabisa uko ndawukunda amaye ndawukunda friend ndawukunda ndiko turakara mu muziki ufise izindi looks zitandukanye no muri filme n'umenga urundi muntu ama makeup kuno wambaye bigatuma umuntu abona umenga mama Chakubimba bari kabona muri filme si wa wundi wo mu muziki none numva ko bitandukanye nko byumva nyine hari filme n'umuziki biratandukanye ni ibintu bibiri bitandukanye cyangwa biratandukanye kandi muri filme nyene hari gina nisiga makeup bagana no muna ntisize makeup kandi ndi kwitera Jembo nasa neza nisize makeup anashaka kubona mu muziki bakavuga na kumbe Donata no Musire Queen kwanza Musire mama kiraba Jenny Musire Queen sifate Musire ni mama Musire ni mama Musire Queen Musire Queen mama Musire Queen mama Musire Queen mama ubijira gute mu gihe umenga umeze kundi kuntu mu muziki bitandukanye cyane no muri film muziki impamvu nakubwiye ko nukwitegura nyine hakora nyine utegeza kwitegura neza ikintu cyose kipanga bivanye no muziki ariko ushaka gukina umuziki nka gukora namba yuko cyangwa mezu nane bakibivana no muziki n'amajambo arimo n'ubutumwa ushaka gutanga arashaka kuvuga ati umuziki nawo turabona ushaka kubitira kantu gatoya jewe free time
waje kubera filimi umunsi uzakenera kubera umuziki uzandondera sibyo bakunzi sibyo bakunzi banje b'ifilimi ntatuvangire ashaka kutubyongera naza tuvuge ko filimi umuziki nawe azandondera ukeneye ko ndakubwira iby'imiziki dukora twamaze kubivuga ducishize akantu gato nawe yoba 5 seconde nyene turimbe ijya moto niwashe moto urazi ruwasha moto tu nta yinduzi oya je shakiyo uzandondere hama tukorana ikiganiro kubivaye n'umuziki ahubwo rero ushaka gusanga amacha kubimbi n'indirimbo yaririmbye atakizibuka je nama mu masho misi yose ducishirize ko rero je nakubwiye ati uzandondere uje kushize y'umuziki apana ibingibi ntuje kutuvangira ibintu ngandi mu mpundu y'sinema mbwira ndire mbwira ngira iki mbwira ndamukubita ikofi mbwira iki byose ndabikora ndi muri action y'sinema ntago ndi mu muziki ari nugomeza ngoro mama cha kubimbi ashaka kuba yaririmba ariko akabatarikire abanyamakuru bigiye barantuye we nakubwiye ati twebwe dukorera kuri gahunda ukoza kuvangira ibintu nganga turi ku sinema ntabwo turi mu muziki uzandondere sawa ntacu ndavyemeje bakunze Abuja TV ndabemereye ko nzomurondera tuganire ku muziki gusa uhera ku cyambere gusa sawa nta kibazo je tuganire ku muziki atari vya film no tuganire ku muziki atari vya film kandi uwo munsi tugana by'umuziki ntuzambaza ibya filime zambaza iby'umuziki apana filime numbaza ibya filime turi umuziki ntabyo nzakubwiye ino mu macha kubimbi rero baza bavuga n'uyu arase no kuturirimbira nana indirimbo z'Imana nana sanzirimba gospel nawe zose rabino kwanza bakubona hari zose ndaririmba dushize kambuka kantike ka 205 Yesu ndachi ukumusi desasengani mereyeko singize kwariwe mamagaye dinje mu mwuka nimbaze Yesu yatwogeje ibyaha anyegesha kumusanga bituma mpora nezerwa mimbaze haleluya amen ndavyemeye wavyemeye ninje mu mwuka sengera friend yaravuye mu muziki yarinje mu mwuka cyamacha kubindi genda urakoze cyane kuko uranduwe oya sinkeneye kunsengera oya nani ashaka kugusengera ahubwo nibyo bifise byo kwiyongera ahubwo iwe ibyo afise we atakwa bitsindagira kuko abantu nk'aba ngenda barusha kweza barusha kwiyeza muze murakwikirana bya bindi ngo Imana wikunda abanyabyaha kurusha abakijije none ujya ngo Imana ntinkunda kurusha wangu ubyangura umukiza dodo abareraba nzabatinye we nawe jewe ni sawa ni sawa ego mu Wurukundo ukina umugore wa Ciza ego ndumugore akiza havuyeho byo kuba umukozi wabo ndangije mbo umugore wiwe tuba tubona nyene ko wigira utuntu ku mugabo mahaba nje ndazi mahaba Ciza ni wayaguhasi wewe yamu nanje ndayamu kandi arana babaziti abakozi cyangwa abantu basanzwe ntibotanga mahaba kumbe mahaba ntarinda ngo muraba boss kwanza bajya baba boss ntabyo babazi uko mutwe waramwe amahera harimo kuruha mu mitwe ubwo natwe tuba dufise urukundo
turatanga mahaba. turetse no muri filme nizere ko Donati umuntu baba bari kumwe mahaba kweri nikire Ego vraiment jewe turi kumwe nyine aba fresh. Nana gutanga mahaba uribaza ko hari ikintu byongera mu rukundo canke mu mibano hagati y'umugore n'umugabo cyane gose ibyo bitabaye muhoho ageze hanze ntawe wosubira gukubita ijisho kuko uwo hanze umuntu wo hanze yitaho gukora ibintu nk'uko umenga nyine ashaka kuzoguma mwiyegereza urashumva hasa rero wowe mu nzu uciye ujaho ugasinzira ngo nuko ngo mubana muzungo waramwigaruriye agiye ntagaruka yego nawe urebiza yuko umugabo umuha mahaba ndashaka kurenga ibigo yogenda aja hehe hari abagabo bafise ubugeso n'akageso hari abagabo batamize kakabuto k'abagabo bamize akabuto k'abagabo bataramira akabuto k'abagabo niba abandi badashima mugabo wamuhari umugabo usaba ukamuhaye cyose ikintu cyose vraiment gisabwa mugabo iherezo tu agenda hanze araheba oya umugabo kugira aje hanze biva ku mugore oya keshi biva hari gihe usanga ari ingeso afise byose ni ibintu bibiri hari gihe biva ku mugore cyangwa bikava ku ngeso y'umugabo nana wewe umenye ko umugabo yagiye hanze wokora iki ukamenya ko yanavyaye n'umwana turetse kuja hanze gusa wumva wokora iki nturi buturugo ngo uragiye urakawuka umva oja ikintu umugabo yegukore kavuga ati rurugo kabisa rwananiye ugatukomoka ikintu yegukore ukavuga ngo urugo rurakunaniye ugatukomoka basha biravana n'ukuri kuko uyu mwanya ni isaha keshi ikintu bitandukanye umugore n'umugabo hamwe n'ubukene kosora subuhiri mon frère oya subuhiri umuntu urakosora canke mu gihe tuba tubanye hari abadukurira bahari bahamagara abantu bagahanura ntucukubita sindi inka ega ninka nizigikubita ubunguzi bamukirara amagara n'amazi asesekana bayore kandi ikindi naco ni wamara kugira mapengu hari azogenda kurikira abafisa yakwiye kandi ari we yabikoze niyumva n'ikigongwe ko yayakuyeyo oya nijisho nari meno gasigana kandi twibagire yuko hari n'abagabo abagore bakubita abagabo bigakomera oya vraiment n'ukuri kw'Imana umugore ntakubita umugabo ntababaza ababaza bamushoboye ni bimwe byishavu nyene ugapfa kugira ngo ngabo mukubita ngo umushobore turangiza akajambo kamwe mubwira abakunzi ba filme ndundi yakoze Budget Today TV mabwa na filme mwa muri ko mukora muri iki game mugiye gusohora nyuma y'umwobo w'urukundo turangiza ikiganiro turabakunda cyane abakunzi ba wayibagiye kandi Madudu oya vrai mu mutwe wanje ikintu kiza fyuke to gisohoka fyu uko kinjira niko gisohoka abakunzi ba Budget Today turabakunda cyane hama mugire subscribe hama mwirukanka no muri kuri chaîne Rukundo TV mugire subscribe na commentaire na share muzaba mukoze kama twabakunda cyane nana utubwire nyuma ya filime umwobo w'urukundo twumvise amakuru ko ari indi filime ko murategura mugiye gusohora yitwa gute bizoba bimeze gute bizoba bimeze neza gose Madudu canke ntayihari hari indi filime mugiye gukora nyuma ya filime umwobo w'urukundo hari indi filime mugiye gukora nyuma y'umwobo w'urukundo turimo turayitegura mbwa ntiturayitorera izina sawa nizire yuko etisha nk'igihe twasaba kubonana tuzoganira wanatwemeye ko tuzasaba kubona tuganire ku vyerekeye umuziki tayari umbuze za ndi ku kazi sawa nana nawe nizire ko twasaba kugukenera tuzoganira nzodwaka vraiment ndi tayari kweshi abakunzi rero ba Buja Today TV mutibagira subscribe na share na commentaire mutibagira na hahandi hari Dodo ariyo Donata Madudu niyo mazina yiwe yose nanje ndi hano na Nashu ego najumenga mpanda bica amazi kabisa sawa turabakunda cyane